mientras o mundo está passando de tensão, que tem efeito grande arriba nos turno do mundo, economia, qualidade de vida, comércio. Tá bom que nós temos momento aqui, de reino, nós recordar essa que faz awe, turno de reino, e é importante para nós seguir assim. É portava tanto anos passar, 80 anos passar, mas está importante. Estava momento que o mundo mostra que não está para a liberdade, não está para contra abuso, não está para contra racismo, discriminação, e o mundo avance. Dentro da escuridão que nós está viva, a mim está convencido que nós está vai vencer a trove. Por isso, eu não posso stop de querer que a bondade que o Senhor hinca de nós tur que nós temos ainda. De qual forma, depende de qual religião, depende de qual nacionalidade está. De nós tur, como ser humano, tem a raiz de bondade, de querer viver bom, de querer compartilhar com outro. Circunstância nada pode nos cambia, per ete a mim está convencido que nós também bem se sair foi de período escuro aqui a trobe. Ja, ik ben sowieso in dienst geweest, maar ook 33 jaar en 2 uitzendingen gehad. Maar ook als je geen uitzendingen hebt gehad en je hebt dat gevoel van die kameraadschap en verbondenheid en noem maar op, dan doet dit je toch wel wat. Je kent de geschiedenis, sowieso onze generatie die kent de geschiedenis de Tweede Wereldoorlog wel heel goed. Maar ook de geschiedenis van Defensie daarna, vanaf Irak 1 zeg maar en de missies die daarna zijn geweest. Daar is op zich niet zo heel veel aandacht aan besteed, moet ik zeggen, eerlijk zeggen. Maar je weet natuurlijk wel wat er allemaal gespeeld heeft. En je weet natuurlijk ook dat we als militairen gediend hebben voor datgene wat gewoon gemeengoed is. En dat is vrijheid. Ja. En dat is wat we nu gedenken. Vrijheid, zeker de huidige geopolitieke situatie, ja. Is het zeer belangrijk mensen bewust zijn dat de manier zoals wij kunnen leven in de westerse wereld, dat niet gratis is. En dat zijn momenten waar ik dan wel aan denk als ik hier rondloop en dit doe. Ja. Zoals het nu gaat eigenlijk, zitten wij weer in een fase van spanning eigenlijk, wereldwijd eigenlijk. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik bedoel, het is bij ons in Europa natuurlijk, weten we het allemaal wat er in Oekraïne gebeurt. Wij staan hier onze slachtoffers te herdenken van de Tweede Wereldoorlog. Maar op dit moment vallen er gewoon in Oekraïne en op vele plekken in de wereld burgerslachtoffers, militaire slachtoffers. En dat is gewoon vreselijk, nog steeds. Het is algo que nós temos que recordar por anos, sobre het significado hobby importante para o ser humano no mundo. Sobre aqui nós estamos falando de esnanco a falecer da Segunda Guerra Mundial. Nanta exemplo que nós sacrificar na vida para a pátria, sacrificar na vida para a família, para a água, nós podemos liberdade em vários países. Sobre tem hobby países no mundo que não tem liberdade aqui. É algo incompreendível se nós não fazemos. Porque nós estamos por anos para acordar isso não faz durante a Segunda Guerra Mundial. E muito em especial nós acordamos o dia inteiro. Que boy e curi. E boy e curi, se boa sua vida é vida que tá exemplo para hope gente. Em meu caso, para como política é exemplo para mim, para Kiko, para o boy e curi a tomar a decisão para defender causa, para defender a democracia, para defender seu povo.